Mi sada u našoj zemlji pa i u svetu beremo plodove naših misli i želja. Nisu nam dobre želje, nisu nam dobre misli. Ne može ni dobar plod da bude. Potrebno je da se pokajemo, da izmenimo život. Pokajanje nije samo da odemo kod sveštenika, već je potrebno da se duša oslobodi te misli i depresije u koji je upala zbog krivudavih linija u životu. Pokajanje je izmjena života, okretanje prema apsolutnom dobru, ostavljanje negativne strane. Toga slabo ima i kod pobožnih i zbog toga stradamo. Kad bi se naš narod pokajao, ne bi doživljavao ovo stradanje sada, jer mi sami svojim željama i mislima komplikujemo sebi život. Ja to pre nisam znao, ali sada vidim da sam kriv za sve i tekako sam kriv za sve. Ja sam se začudio da su sveti oci sebe smatrali najgorim od svih ljudi. Dolazila mi je jedna devojka, majka i otac su joj lekari, a ona radi u akademiji. Bila je u manastiru Vitovnici 1963. godine, pa me pitala mnoge stvari. Ja vidim da je ona mnogo ožalošćena na majku. Oca je mnogo volela, a majku ne. Kada sam je pitao zašto, rekla je da majka nije želela kćerku nego sina. Ona ima starijeg brata, ali je otišao u Pariz da živi. Ja sam je molio da ne ratuje sa majkom koja ju je nosila u utrobi, rodila je, odgajala. Otac joj se već upokojio, majka ostala udovica i ona je jedina uteha svojoj majci u životu. Ona je u manastir bežala 2 puta i otac ju je vraćao. Rekao sam joj da ne žalosti roditelje, da pretrpi jer se monahinja može biti i bez uniforme. Gospod ne traži od nas uniformu. Gospod traži da naš život bude dobar, plemenit. Monahinja se i u svetu može biti. U Rusiji ima dosta monaha, monahinja i sveštenika koji ne nose uniforme, jer je zabranjeno. U Rusiji je mnogo izrastao duh pobožnosti. Doće Gospod i kod nas, samo moramo da se molimo od srca Gospodu da nam pomogne, jer smo se mnogo ohladili. Naša vera treba da poraste. Ona raste postepeno i biva jača i jača. Kad se pomolimo od srca, Gospod će nam učiniti, jer On je Bog sviju nas, roditelj naš, i zato treba da ojačamo u molitvi. Treba da budemo jednomišljenici u našoj državi i ako to postignemo, nećemo imati neprijatelja. Kad posmatramo istoriju izraelskog naroda, vidimo da ih je neprijatelj pokoravao svaki put kad odstupe od Gospoda, ali im je Gospod uvek pomagao kada bi osjetili iskreno pokajanje. Gospod je sa nama uvek. Mi grdimo naše političare koji su na vlasti, ali oni su naša deca. Mi stari smo krivi, a ne oni, jer im nismo pružili životni primjer da se ugledaju. Mi smo slika svojih roditelja, slika starijih, a od njih nismo imali mnogo što da vidimo. Mi stariji smo krivi jer nismo decu uputili pravim putem. Mi stari treba iznova da počnemo od sebe, a ne da spolja popravljamo druge. Sveti oci kažu da treba sebe da ispravimo, da se spasavamo, pa će se mnogi od nas spasiti. Treba da se potrudimo da budemo dobri, uvek mirni, tihi, da svugde osjećaju mir i tišinu iz nas. Sami smo vidjeli da mi svojim mislima možemo da privlačimo sebi ili da odbijamo od sebe. Treba da se izmenimo, da nam vera ojača i da se onda potrudimo. Sveti oci su mnogo objašnjavali o umnoj molitvi, kako treba upravljati um i srce. Sveti oci kažu da treba da se potrudimo da nam svaki posao, svaka misao, rad, da sve potiče od srca, jer se srcem osjeća, a ne glavom. Glavom se misli, a kad sve iz srca potiče, onda je to koncentracija svih umnih sila u srcu. Kad se molimo, to radimo iz srca, jer je Gospod srca. On je centar života svakog živog bića. On je pokretač života i ne treba da ga tražimo na nekom drugom mestu. On je tu i očekuje da ga prihvatimo i da mu verujemo.
Malo vere imamo u Gospoda, malo poverenja. Kad bi imali toliko poverenja koliko imamo u svoga prijatelja kada ga zamolimo da nam nešto uradi, kada bi imali toliko poverenja, ne bi mi i naša država toliko stradali. Misleni haos kod nas i u našoj državi dolazi od naših misli. Mi smo ti koji stvaramo disharmoniju misli. I kad bi naši političari bili istomišljenici, ne bi bilo ovakvo stanje. Mi nismo svesni da je u nama božanska energija, božanski život u nama. Svaka jedinka kao božanska energija, kada se ujedini sa ostalima, stvara ogromnu snagu i neprijatelj od toga beži, jer je tu harmonija, a tamo disharmonija. Kada bi se naši političari ujedinili, mi ne bismo imali neprijatelja. Onda neprijatelju ne vredi ni oružje, ni vojska, ništa.